Vrijeme je da ovo mjesto uljepšate prekrasnom žutom torbom za plažu. Torba dolazi s praktičnom podlogom za ležanje. Glavni pretinac ima plastični džep za mokre kupaće kostime, naravno vodootporan, puno malih džepova, na patentni zatvarač za sitnice i veliki prostor za pohranu. Drugi pretinac ima termo umetak, tako da je idealan za grickalice, piće, hranu. U ove džepove možete staviti rashladne vrećice. Rashladni dio štiti elektroniku od pregrijavanja. Ovdje vidite koliko je lako rasklopiti priloženu podlogu. Prirodno ima ugodnu površinu, a pijesak se ne lijepi za nju. A sada samo trebate leći i uživati u suncu. Želimo vam ugodno ljeto.